porque estou contenta por el. A pérdida xa é a pérdida, pero el sigue connosco sempre. E hasta que nos sintemos alá, el está aquí. Despois alá xa todos vamos para alá. Pero estou emocionada porque el era moi espectacular, el era un dandy. O mellor regalo que lle podían facer era este, non sei se o pediu, verdad? Entonces estou contenta por el, porque lle están dando o que el lle gustaba. El era de farándula, el era de amistades. Para vestir, viajar, comer e contactar con todo o mundo. Pois naceu nunha casa aquí ao lado que pasastes por outro, sí, el era moito. Claro, eu son hermana, que vou dicir? Pero é que xo dice todo o mundo. Marchou primeiro para Venezuela. En Venezuela estuvo, non che sei dicir, era moi guapo. Era bueno, guapo, tamén tiña xenio, non pensedes que era un...